अदु तारगसु असुक तांबा मिसी मिनासे लेबाक्सिना थुम थाक्सिलगा थाव थाक्सिलगा अदगी पैसा मपुन मपुन पिसिलगा इरांग थोलिबसी अखोय म्यामसी करी ओइदोरिनो हाइबसी वाफम दुनिया लाक्चरीसी अदुना मरम वरकांदा इज अ वेरी सिंपल मतमदुदा अखोय जायराम रमेशना तौखिबा जायराम रमेश अखोयना कंप्लेंट तौखिबदुदा अदुसु हाय These payments have ensured that elections in Churachandpur and Kangpokpi district in phase 1 have not been free, fair and peaceful. This drive to sue groups will also influence the election in Tengnopal, Chandel district in phase 2. This is how the BJP is buying election. Haidana. Adu mamatam jo adu thoki adu ha koi complaint tawdu lai. Now at the end wan amang ba थबक नम तौब अदगी इरांगसी कांग्रेस ताइसिनब थाउन मोइना मई चाकपद थाउ हापचनब पैसा चबुन चबुन पिथोप 2024 की अहौब चयोंद अहौब थादा सस्पेंशन ऑपरेशन दी लौथोएना कैबिनेट अमुक असेंबली तमुक तौसिनब सोमदना 2024 की जुलाई दा 6.27 crore पैसा पिथोखरे अदुना मसी बीजेपी ना खली बसी करीनो अखोई प्रजा मैम हानब सुनब मैम सिंह अदगी अखोई की मैम वारिब मैम सिंह से मसी इज ए क्रिएशन ऑफ बीजेपी सिखा हाइनिंग ngasi ima imoinu gi yaifa paujel amata pijege ima imoinu gi ngasi gi numida sida मैम पुनमक्ता मणिपुर की प्रजा खुदिमक्ता याइफा मांगोल पिजरी अमसुंग चाहोंग अहोंगबा लनथुम इमाई मोइनुना पिबीबा ओइसनु हाइदुना मणिपुर प्रजा मैम पुनमक्ता अइना याइफा मांगोल पिजरी लोइनना गांगाई चकांग गांगाई लाकपगिसु अइना थिंगाव रगावगी अदुंगलबा अखोइगी सुंबा चकांग गांगाई लाकपसिदसु अइना याइफा मांगोल पिजरी कबुई सिनाव खुदिमक नुंगाई याइफना अमसुंग शांति चाखो थौरांग तौबंगंबा थिंगाव रगावना पिबीबा ईश्वरना पिबीबा ओइसनु हाइना अइना याइफा मांगोल पिजरी ngasiगी प्रेस कॉन्फ्रेंस असि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन गा मरी लेनननी मणिपुर की इरांग थोकपसी मे की तांग अहुम 2023 दगी इरांग थोकपसी मणिपुर सरकार की अचौब खुद ओइरमे हाइबसी अइना यामना स्टडी तौरबा मतुंगदा अइना पुथोकचरी मरमदी 2023 दगी इरांग थोलकपा असिगी मसिगी मतुंगदा अमदी ममांगदा कांग्रेस पार्टी ना यामना कयारक हन्ना अखोई सरकार सिगी असोइबा अमसुंग लेरिबा अखोई की लान थबक तौबा मयाम सिंग सि अखोई हंजन हंजन हाइखरे लाक्चरीबा वाफम दी 27.38 crore से मसी 2022 दा अखोई की सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लेरिबा अखोई सिदा लेरिबा कुकीजो कम्युनिटी सिंगी अखोई की मसीदा पीगदबा पैसासी लान पीगी हाइबसी कांग्रेस पार्टी ना मसी 3rd March 2022 दगी अखोई कंप्लेन तौरगा लाई देन अगेन 2000 अखोई की 21-22 दा 27.38 crore से मसी लान पी खिबसिगी मतंगदा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ना मसीगी इन्वेस्टिगेशन तौननबा ऑगस्ट हाउस दा टेबल तौरगा लई अदुना मसीगी पीरिबा पैसा सि लानना अगेंस्ट द गाइडलाइन मसी पीबसी ना मरम मरकांदा मणिपुर की इरांग असि अखोइगी अचाकपा मईदा थाव हापनी हाइदना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी सरकार से मसी करी मरमगी असिगुंबा पैसासी मियोई खर खक्तदा पिथोकपदगी पिथोइबसी करिगिनो हाइबसी वाफमसिमा लोइनना
कांग्रेस पार्टी की मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना थम्बिखरे हौजिक थोलिबा इरांग असी बीजेपी ना मैच स्टिक मई हौरनब अखोगी मखेत खेचलगा मई थाबनी हाइबसी अखोई हाना अखोगी नेशनल की लेवल दा दुम पार्लियामेंट दसु हाइखरे अदगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कया दा हाइखरे मसीगी वाफम दी 27.38 crore सी पीबसी मसीगी इन्वेस्टिगेशन सी चथरिङै मरक्ता अगेन अमुक 6.27 crores मसी जुलाई 2024 दा पिथोमे that is in July 2024 6.27 crores aduna masigi paisa si pithoibasi only mi ama khakta da piba aduna masigi 27.38 crores si pibasi umbrella scheme of modernization of police force masigi makhada piba masigi si August House da discussion kaya rak tawre aina su star question da ju hangi honorable chief minister da direct hangi masigi paisa pithoi basi masi guideline gi wang matani modernization of police force sigi guideline sigi wang wada pi hai bi chief minister na nati amu hai sondana auditor general of India na masi mani is a wrong step is against the guidelines of security related expenses high than a high aduga masigi asumaina khumi adagi again amu haukiba assembly session da hauji irang thoiba maraksida asawa senpham mama pigi haibasi chumbra hain honorable akoi leader of the house the present chief minister sidahangi pigi balai hai start question da ai hangi start question adu I want to lay ai hang jabani ai yam kan masigi study tawe adi reliable source amadegi paisa chaw khara pi khre irang thoingai maraksida haibasi ai adum assembly da hangan hanjan repeatedly hangi again amu home department degi paisa pi gi haibari course amu lae adro masigi ahan begi 27.38 crores was released to the accounts of the cadres under suspension of operations through without linking unique biometric identification number haidana masigi sigi asauba investigation tawlei ngai sidai maraksida anauba latest ta masi lanai kung and Joshua haiba nupasida ICDFC bank sigi bank sigi through the my ICDFC की account number से आई है जगह 501082660900 सी की ICDFC account number सिदा अदेगी मागी I repeat ICDFC bank account number lanai kung sida 501058266090 masigi ICDFC bank account sida paisa si transfer to adugo then check number na 226200 dated 9 July 2024 aduga koi group sina ISPC within bracket D Mar People Council asigi sidisita akhoi 6 crore 27 lakhs masi piki out of which masigi magi 6.35 lakhs 40,000 piki dabada 6.27 crores piki that is very much latest live often see January gi tang kunmathoida 2024 da resolution ama BJP ki legislature singna lawraga suspension of operation de withdraw tawre hai again cabinet decision of this BJP government masigi lauthokre parjada again 29 February 2024
House the passed the resolution to the 29 February 2024, resolution number 4. Let me read it out. This House unanimously resolves to urge the Government of India to abrogate the suspension of Operation Shoe Bag with all the cookies of UG Group's militants. Signed by Speaker Sima Silere. Then Election Commission of India dated 3rd March 2022. Aikogi General Secretary Jairam Ramesh Isasu yawi matam duda. Aikogi Election Commission da aikogi ECI akoi sidisida. Hairiba pesa piki bumyam singsi lali karigi lali. Sumai tawna election state assembly election da masi sumaina 27.38 crore pi base masi check amada adagi against the modernization of police force sigisu oi adagi masidai Amit Shah na adagi state government gi phandagi Amit Shah yauraga paisa pibudu madu lali haibasi election commission na madu gi reply huju phok bidri adusu aranba amani haibasi adu dum proof su adu koina demand tawraga leibineba. Then hairiba 6.27 crore se masi despite of all these things withdrawal from the suspension of operation sigi leiringai maraksida ngasai gi piri paisa ji central fund na te state government gi fund ne 6.27 crore very clear aduna masigi state government gi fund gi ju paisa piba aduna ti hairiba asuk yamna awaba ana community ani akoi santi pami akoi santi damak akoi dum haujisu khoi lepi akoi gi ideology adagi akoi gi stain si akoi peace to bring peace and normalcy sine ada asuk yamna mi hat mi pun taunari ngai maraksida nong kangdana mi si mina thoi ngai da kari gi group amada huge amount si masi paisa si pula pisal libido masina irangsi is a creation of BJP na irangsi tawbani makoi irangsi thonbani haibasi summe haibasi proof tawe aduna asakpada akhoi gi thau hapa lengaksina akhoi gi asakpada thau haijinba mai jaktur leiba akhoi gi violence thoiba manipur sidai sida paisa si pisan dana irangsi thonbani haibasi summe wahaiga adagi tawraiba thawak sigadi contradictory oiba somdana assembly da pass tawsannaba adagi BJP ki legislature singna decision laksannaba then again adagi pasana sonda sabun adusu state government ki policy makha da masigi violations tawba state ki financial norm modernization of police force masigi makha da masigi policy myam dugi totally violate taw adunadi lengaksina ngasi ekoi parja mayamna wariba noma kangdana misimina thoiba adagi ekoi gi thengnariba awaba mayam singse masidi lengaksini lale ju haijekre admit chu tawkre sorry ju haigre apology ju haigre adu targa ju asuk tamba misimina se lewaksina thum thaksellaga thau thaksellaga adagi paisa mapun piselaga irang tholibasi aikoi myamsi kari oidorino haibasi wakhon duni do lakjari aduna maram warkanda is a very simple matamduda aikoi Jairam Ramesh na tawhiba Jairam Ramesh aikoi na complaint tawhibudu da adu jo hai this payment have ensured that election in Churachandpur and Kangpokpi district in phase 1 have not been free, fair and peaceful. This bribe to two groups will also influence the election in Tengnoupal, Chandel district in phase 2. This is how the BJP is buying election. Adu mamatam jo adu thoki adu ha koi complaint tawdu lai. Now at the end one amangang ba thabak nama tawba adagi irang si Congress ta taisinaba thau na moina mai jakpa ta thau hapchanba paisa chabun pitokpa 2024 gi ahuba sayonda ahuba thada
सस्पेंशन ऑपरेशन दी लौथोएना कैबिनेट अमुक असेंबली तमुक तौसिनबा सोमदना 2024 की जुलाई दा 6.27 crore पैसा पीथोखरे अदना मसी बीजेपी ना खल्ली बसी करीनो अखोई प्रजा मैम हानब सुनब मैम सिंह अदगी अखोई की मैम वारिब मैम सिंह से मसी इज ए क्रिएशन ऑफ बीजेपी सिका हाइनिंग